Dennis Mukendi nonto wandetu na ngina kuni ati RAIS Uhuru Kenyatta ugite Kenya iringi tabuya nende ukinya kithira ni Raila Odinga orethirite akiaya wagite kyo RAIS akiere kiri muchimanio yu abunge ba AZIMIO mukaeno yumonde ni akaunti ya Kajiado RAIS Kenyatta ariuga ati AKENYA libobongo nende barethirite bagichi ata akanya kakureta ndiguru hamwe ende ti Raila na kongerati akaithira akinenkana ira watho gikatiba na akenete ende MUTONGERIA wa UHURU ni Raila Odinga. Kaita no kuna wabunge ba Kenya Kwanza ibethirite kinyawa bakiuda GIKARO kiao na GWITIKANIIRIA aruiri baite bio SPIKA na nini bokere mbunge chile na KATHURI murungi ethirite akiweta wanewe okethira nindi ugituka munini wa SPIKA wa Senate Boniface Mongera na ndatwe kuma muchini munene yo Nairobi. Namwankiro gorobo antukwe narua anto 15 bashokete maratasi jao kumakirento 37 kwenda ngoge SPIKA bunge nene thejire nushicho gorobo antukwe narua iro muthia ngaro ko wengeneo kire bunge sene tulingana Clark Jeremiah genye ni atento mogwanja kumakirento 41 ibo bombanite kwethiro bakiuna nkendwa egwitakira interviews amna ku kirimeshe mano ya bunge retindite ntukwe narua na gechongo parliamentary groups kire interesho ijire AZIMIO joro tongere ti RAIS Uhuru Kenyatta na Kenya Kwanza joro tongere ti RAIS Samuel Ruto GWITIKANIIRIA baba uba kedro bakiona tonya toto kire bunge nene rutero Kenya Kwanza GWITIKANIIRIA lisineta rutero bungo Moses Wetangura no kedro akia SPIKA araba kedro beviana na Kenneth Marende warutero AZIMIO igiteke munini SPIKA na ekyo Bosholei no kedro kyo na kumarutero Kenya Kwanza arutero AZIMIO faramali mbunge wa Dadaab okirito kogechoa. Are they available to guide those who want to be guided on good debating skills? Whenever you have a moment, sneak into the library, read the debates in the Hansard. Kwa sababu hii kura lazima iombwe. Sindio? Lazima akuja aombe kura kwa sababu hakuna kura ya lazima. Kura ni ya kuombwa. Niko na kura yenu. Can I put the question? Ntagaro wingi kire bunge sene rutero Kenya Kwanza ebane nkali territorial governor rutero Kilifi Amason Kingi araba kedro bechine na gitiki na Mutongeri wepa Kalonzo Musyoka oronongwataniro ya AZIMIO. So with humility, I'm asking the senators of the Kenya Kwanza coalition, I'm asking for your vote with a lot of humility. Kia munini SPIKA na kyo Kenya Kwanza mwigite seneta okuma kaunti Emiro wana KATHURI Murungi araba kedro bekindana na kuthirina seneta okuma rutero Kilifi Salt Mazayo wangwataniro ya AZIMIO. From the bottom of my heart for giving me even that opportunity to appear in the ballot as the Deputy Speaker Senate. So that privilege already is an honor to me, my family, and the great people of Meru County. Okorona kuatere rokedre chindagiteki no mokedre ringirokura ni abunge 133 na seneta 37 kana tudhand kwarema kiri raundi embere raundi ijire no mwanka simple majority ithirwigitirwa na kona ndi kugatere no mwanka Pedro begamba ni muno tukubokira ntukwe narua kana nagechonko lobbying na nyume ya bunge baba na senators baba kwethiro benyulo mumantu kwerojo SPIKA baraba kedro beshinda ba kedro benenkero marito baraba kwenda iteke Mutongero baba ingine Mutongero baraba kai kana majority rinda nyama minority rinda ne baba kedro betegera no kedro akiona gitiki ende no mwanka ntetweje ithiro ithingatira watho nke report Ntharano TV kumaji karone bya bunge kengina ngina kisoboke Nairobi Boniface Mongera.